Biyag ti tao. Hello gagayam, naragsa kapaskwa tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Barumanan nga episode, ti may patangatang wano may sagot ita kada kayo ngam sakbay na, makablawa mampay, Dan Nicole Cabulos, Padre Lalaine, Kaninati Ramirez. Katita hindi nga ruden denggan, ti episode 328. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. No kasta, talaga abak nang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. Ang aramidak ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka Denver. Agyamanak, kat ikarit nga ayatan ka kanayon. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka, ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayen, itanyaman nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay, bye sweetheart. Iha, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Di ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo mi ti social media. Wen mama? Dan, kita mantaladawan na iha. Mabit na ang mama. Oh, ato'y mano? Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudid na. Agam, apaya kaslan naka-lipstick mat. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpudaw. Wen no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nagkita kayo ni ti personal? Amangan no itiladawan lang mat anapudaw iha. Nagkita kamin, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakat, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananat ka lang. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwampaya na imbag tinobyom. Di ka basta agtalakad agos. Wen mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabak nang ni Bogart, mama. Ay ayatak lata. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulata. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak nang sana nagbaligi, mama. Sige, makamu ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runa no nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen mama, katagyaman na kiti pang magpagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka di tagkita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Agrupo ata kadagosin. Siga, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito'y plaza. Kat, kasano nga rod? Agsinatapay lang nga rod dito, ha? Agkita tanto manen, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga, ma. Sige, mapanahon. Ada problema, Mercy, honey. Anya day ta, honey? Masakit nga ninanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwarta mi apagpadoktor na. Anya?
Apay, anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, kan ada bukol ti dalom na. Anya? Apay, manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagngina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanaay nakmutan nga ikan iti kwarta. Siyak. Awan pa'y maititid ko ken ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para ken ka, ken para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti dayta agalad mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayaten ka, Mercy. Ayatan ka mo't, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan takasan no. Nudyak mapatgandi kayat mo. Sinaanak mo to dagos. Unay ka na ya. May love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan am dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Iso pa nga asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka madadagan. Di ka natusinaan. Tanatulnog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukira na pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnanayon. Aramidag amin apagayatam, Denver. Manong, delikado tar aramidam. Kasanon numaamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Kan maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpet. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamangan no anya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot nga ayataglaunay ni Denver. Ngumapay akastaka. No talaga mutlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditar aramidam, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng gapoy ti day dya lalaki. Basta gulimag ka. Padasem tagidanon ka ni Mercy. Tadangkes ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traiduran na Aiza. Kasapulak ti kwarta, Bogi. At agatanga. Ha? Sapay basi ti customer ko itay? Basi ti kita, Denver. Kat, agdiskital ka. Nalain ka mat agdiskital saan? Sige. Tama pa na kidya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingagad ko yan ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman Bogi. Basta di isuksukat, Well, promise. 10,000 man ti ka sa pulang, Bogi. Ngam no malayo nam. May mayat manang. Apay nga ita ka lang, umay. Urayin da ka idi na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kanayo na jak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ak iti napalpalabas nga aldaw. Ken agparigat ngamin ti signal ijayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy. On nga ron. Naibos pa yun ti kananda. Awan mo't maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya mo ti inam? Naipa-doktor mo? Juan Mercy, kat nagadumanan ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagngi na mo ti agas na. Ay,
Nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko, kanan dagiti tarakin ko baboy, kan awan pa'y masidsidan, awan man gayang bagasmin. Ala, bayam, tamang tedak to iti kwartam, tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ak, Mercy. Talaga naggastak. Takas kan ka tinagbali na nobyak. Mabita nga rod, taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha, Mercy. Agbiyak matla ko man madamdama. Tawan ka duwan ni nanang ko balay. Anya? Ala, kunak man naumyan ka. Pasensya ka na talaga, Mercy. Madanaga na kami noon kadwa ti inak. Amumad nga darikrik na anak. Alala. Kastoy laangan, duwata nga agawid balayo. Usaran tan tilugan ko, tapno maamamok matiinam, kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa'y lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanong tilugan. Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo tilugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na, Mercy. Kasta karigat ti kalsada lugar yo, Bogart? Wen, bambantay kami ni lugar mi. Motor lang ti makadanon ni balay mi. Manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun lugar yo. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papano ijay, ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita, marabyan ka Sapay ko nam, adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala, sa paem tulaangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana ak iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta manen, ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang, takim maro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kim maro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang, Manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo, nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na iti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka ma iti masapsapulam iti parlor pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo no sa dino ti pangusarak iti kwarta tapagbampanuκak day jay. Manong. Man nakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng, pumanaw kan diti dagus ko. Sumambol kan iti sabali apagabangam. Basit ti sweldok, Manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron, di ka agpakalaing aysa. Di nakpakibiyangan ni Tar-Aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nauwatam. Bongi, umutang kay ti kwarta kina Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko mga negosyo? Nagipatakder tayo ti minimart, ijay lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat put no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utanget. Oray, 200k pay lang. Tanayunam tumanen no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto mat lang. Nadan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakder ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, tabayatan tanto. Sige padasik no da maipautang na. Agta, nakabakbak lang day dya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakkel agad ti utangan, Bogart. Apay, pangusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak.
No saan ang maoperati inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kan dalam. Kanang adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Marse, pang-asim ko ma. Uray inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay, sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak, Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Pogi. I love you. Oh, Denver, I love you too. Oh, at ito sa ribo. Komisyon mo nga imutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami diti plano? Wen, iso nga gawid aki siya lugar me. No kayat mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Wen, agbiyahe tayong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto ya terminal tibos, sinton parbangon. O sige, Denver, kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar yo. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Manong. Ni Denver, inururay ko dyan terminal. Imjak na oray. Inalilaw nagtawanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Anya? Sabay nala na ti kwartang inutang me. Dakkalagataday dyan. Kasano nga rod daytan? Ay, diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyom, iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi, nagadua rason na. Andya, apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha. Awan mo't, mama. Iso ang mas daawak no apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambush alugan. May sa ni Denver ka iti natay. Anya? Mabitla ang taipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Apay nga itakala nagpakita kanya. Gampot na, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapo iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakbay ang ibaga. At dapat ipudnokin ka. May papaniti kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpudno alalaki. Ngam kinapudno na. May sak abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka laan para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Takpada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagak iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman at lagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulag. At pagbababuyak, dayta. Isa nga imayag. Kat di na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta inutak kabayadan. Bayadam itan tinalalam ak kwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong,
okay ka kadilaang dito'y pagbaludan. Sa anak nga okay dito eh. Ngam ano sa kon. Tapno may kahanok tinagbasulag. Maasyaanakan ka manong. Ngam awan mo't maramida. Awan amo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basol ko matlaing. Nuapay ang kastoy tinagtungpalag Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan mat ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinangloko iti pada ka tao. Kapula ang iti kinamaag ko kan ayat. Daytoyen ti ibagbagakan ka iti manong. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Nuyagdam ngagkan ka iti. Magbabawi nalpasan ti amin. Isang anong tagtalay na editi pagbalutan. Taapitak ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Amin nga ramid, adda kasukat na. Kat ti babawi, adda kanayon, iti udi. Iso ano di mo kaya ti madusa iti udi na, di ka ngaramid iti dakes, iti padam aparswa. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada tayo amin.